A sada da čujemo još jednu pesmu u vašem izvođenju. Naravno, reč je o tradicionalnoj srpskoj pesmi. Jeste, bit će to jedna veličanstvena pesma koja potiče, to je srpska pesma sa Kosova i Metohije, Gusta mi magla padnala. Gusta mi magla padnala, more, gusta mi magla padnala, na toj mi ravno Kosovo more, na toj mi ravno Kosovo, ništa se živo ne vidi more, ništa se živo ne vidi, do jedno drvo visoko more, do jedno drvo visoko, pod njeg mi sediv terzije more, pod njeg mi sediv terzije, oni mi šijev jeleče more, oni mi šijev jeleče, koliko su zvezde na nebo more, koliko su zvezde na nebo, toliko su šarke na njega more, toliko su šarke na njega. Bila je to tradicionalna srpska pesma sa Kosova i Metohije, Gusta mi magla padnala, u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta, etnomuzikologa Srđana Asanovića. Srđane, vi ste trenutno na 5. godini studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Nice Fracila, tako? Tačno. Vi se tradicionalnom pesmom bavite, dakle, ne samo iz ovog izvođačkog aspekta, nego i iz teorijskog. Da. To je jako važno, taj spoj teorije i prakse je izuzetno važan kada je u pitanju etnomuzikologija pa i bilo koja druga nauka, složit ćete se sa mnom. Ja kada počnem prosto da upoznajem određenu pesmu, tradicionalnu, ja najpre zalazim u njen taj mikrosloj i uopšte pokušavam da spoznam kada se ta pesma pevala, iz kog razloga, na koji glas, jer ima dosta glasova u našem predanju na koje se određena pesma pevala. Recimo lazarička pesma koja se pevala na Lazarevu subotu, ona se pevala na lazarički glas. I tako ima raznih drugih, žetelačka na žetelački, kraljička na kraljički glas. Dakle, postoje određeni modeli po kojima se te pesme pevaju. Pretpostavljam da je to nešto slično sa onim nekadašnjim odnosima ili možda sa glasovima u pravoslavnom crkvenom pojanju. Jeste, to je zapravo, tu i postoje zaista te tesne veze, međutim kod srpske tradicionalne pesme taj način gradnje uopšte same pesme, same amplitude vodi poreklo iz prehrišćanskog vremena, što je naučno dokazano, jer ugledni etnomuzikolog srpski Petar Vukosavljević je jednu tradicionalnu pesmu uzeo iz Peštersko-sjeničke visoravni i izmerio je te njene odnose intervalske i napravio jednu kostur
melodiju, na osnovu tih odnosa između tonova u toj melodiji i do kojeg je on zaključka došao. To je bilo fascinantno za tadašnju etnomuzikološku javnost, a pogotovo danas. On je uporedio taj kostur, grafikon koji je dobio merenjem tih intervala sa reljefom kraja iz kojeg potiče ta pesma. I zamislite šta se dogodilo. Kada je on iz fotoarhiva prosto izneo taj reljef i uporedio ga sa tom konturom pesme. Oni su bili identični. A to zapravo govori o tome da smo mi, da je ta pesma i da smo mi uopšte kao narod autohtoni na ovom području i da vodimo poreklo iz prehrišćanskog vremena. Vaša tema na etnomuzikologiji bila je Svetlana Stević-Vukosavljević kroz prizmu srpskog predanja Homolja. Tačno. Možda da nam pojasnite na čemu Svetlana Stević, moja večna inspiracija i moj veliki učitelj. Imao sam veliku čast da kod nje boravim u Beogradu i da dugo razgovaram, ali zaista dugo, gotovo 2 dana smo bez prestanka razgovarali o srpskom predanju u Homolju i uopšte o značaju srpske tradicionalne pesme. I ja sam u tom radu prosto sjedinio jednu svoju teoriju o čoveku kao iskonskom instrumentu njegovog tvorca, a to ću malo sad objasniti, i teoriju Svetlane Stević, koja govori o uzvišenom smislu srpske pesme. Čovek se rađa, mi to svi znamo, sa glasnim žicama i ja sam to onda povezao sa instrumentom i došla sam do zaključka da je čovek zapravo jedini direktni instrument Gospoda. Dakle, ako mi dolazimo na svet sa tim glasnim žicama, mi dobijemo mogućnost, dakle, da se obraćamo putem tih glasnih žica, da proizvodimo određeni zvuk i da putem tog zvuka komuniciramo sa jednim višim svetom. Tako da ja čoveka posmatram kao jedan autentičan instrument. A svi ostali instrumenti su zapravo nastali po uzoru na tog čoveka koji zapravo predstavlja jednu prizmu kroz koju se prelama jedno autentično nasleđe. Svetlana Stević mi je dugo govorila o značaju srpske tradicionalne pesme, ne samo u Homolju, nego uopšte u svim delovima Srbije i došli smo do zaključka da je srpska tradicionalna pesma zapravo bila jedan most komunikacije između čoveka i božanstva, dakle u vreme prehrišćanstva naravno u komunikaciji sa više božanstava, zatim kako se je primilo hrišćanstvo, počeli smo se obraćamo jednom Bogu, ali u isto vreme na selu su zapravo ljudi više verovali i dalje u taj jedan paganski način posmatranja religije nego u hrišćanski, tako da je ta pesma zapravo bila komunikacija između čoveka i Boga ili čoveka ili božanstva ili božanstava i on je na taj način uspostavljao jedno kružno kretanje i pokušavao je da kroz pesmu, dakle čovek je kroz pesmu pokušavao da inicira određena dešavanja u prirodi, jer plodnost useva je zavisila od toga da li ćete vi pevati žetelačku pesmu ili nećete. Žetelačka pesma imala tu, dakle, tu jednu uzvišenu funkciju da inicira jedno kružno kretanje u prirodi, da bi vama sve ono što posejete kasnije bilo plodno i da bi rodilo, a isto tako i da čovek dobije jednu veliku snagu da istraje u tom teškom poslu, jer žetva nije ni imalo bila laka. Vi ste morali jako puno napora da uložite da biste završili taj posao i pesma, srpska pesma tradicionalno je zapravo davala i u tom smislu jednu veliku snagu čoveku da istraje u tim nekim najtežim momentima. Dakle, pesma je pratila zapravo jedan čitav životni vek čoveka. On se rađao sa pesmom, on je stupao u brak sa pesmom i on je na kraju odlazio sa ovog sveta uz pesmu. Prosto je bilo nezamislivo da vi detetu ne pevate, da vi njemu ne izvodite uspavanku kada se ono rodi ili da njegovo to stupanje u brak prosto prođe bez tih pesama svatovskih koje su se pevale na svatovski glas i da ga vi nakon njegove smrti ne oplakujete, da vi ne tužite za njim. To je bilo prosto nezamislivo. Vi ste morali pesmom da propratite svaki trenutak dešavanja u jednom seoskom kolektivu.